Viva viva SPLAIO viva Dr. Riek Machar to kon keri pon mi kon lingwaseme ka kwiten kon alat karodian rei doaran ka launlan kimun lwal amelero de roina keri poda shanu ngajeno chalado tekor tetin so bana kor me bana jelinkel do badana togeje kiyongu michwara lad ban jelinge jeri poda me ke information dana ibn gwasme kimen chiben mande konling gwasme kuma Sudan People Liberation Army in a position la kuma SPLAIO chala do shikurum ke DHSSPDF shikurum ke DHSSPDF lo shikurum mo shawutin ka wa de nitin counter right ke kirmiyadi la de SSPDF wa cha ka ju ka cha ka gulpin kan de SSPDF ke report dana chano wacha akarot pin ke jen tuogan teme netin wan go ke jen odong shikuma SPLAIO cha kurcha de pel kata dan linkone je ngai kondi ala kuma SPLAIO shiken lokokoro dundu shiken go jeno kuma min ben mulo ne jala togono bana baga be magwana kona ticketing ko ngai kondi ala kuma SPLAIO share report no be we ne re wiki juba which is true wode wiki juba mananga re wiki juba ngai kondi ala o chinetin kontila de ni SSPDF shikana goro bigana bikan ka wonak na gwada na ticketing lad ne to kontila civilian shikon ngaje no bogrenyal renyal boga kangai kondi ala jel kan ka pinken de ni SSPDF ta chugu de kano akamin palwe ba kamin wore ba amat so right now ke report shanu gwasme wacha la tele ke madan tama kan de ni SSPDF report shala na ke nam gwasme chala no ka shenge dane let ken celebration ni ke je chikon diala ngaji celebration let ken ke chaga jogo de chuku SPLAIO tel information me berar ka shu menatem right kone but ke information pa ben wacha ke de ni SSPDF right now shi deni SPLAIO chike li chikene lakan an kor mo jatin ne to mala vejen o kor cha tuok chirme sha chi urshal ka me ponang chelat ponang ajeni kor cha tuok akan chi malben anyo dio je shama na chalat urshal ka me Ezekiel load shelling jogo ji SPLAIO the only choice chi dos ka yewo be surrender alol gat kot choice tanchi dot ka kuma SPLAIO ajeni chi do no be surrender agenta chi lol gat kot lat keja mi cha share online a native one ka chaje ko dwer katin kona lade lat kene eno chi kuma SPLAIO shikatel wang shikatel shap then chinede kontila general ka SPLAIO chi kala do wonene dunda initially tactical withdrawal wenye roda cha gwenye nei kene konni kaneten kontila de ni SSPDF kinero da we which kineka la ko bika bret a tactical withdrawal kaka temu lokana gorgono bika ngaje gwanwo kene de ti bikan ko bikan civilian kana bina kwala gorgono bi nyenke military ko dunian ke de ni kan de ni SPLAIO yaling ne ken bikala do ne targa da nyine ne ke de ni SSPDF nyine ne ka hali nyine ne ke de ni SSPDF chikane gujeno let them in ake berech bana je guje wo mutuo right now ke report chalat 181 tana wurka entama wa borchaar is back ngani borchaar ke de SPLAIO chaden kamnyok ka ci kor nyok mele roda na mele roda entam right now right corner dar shal ka monos in Jonglei state kuma SPLAIO ler ka Nuer community kana lo Nuer community kelu joken ken wonene everything to under control tell me be a panic aja ko de dialati ngene ladien ngene mandar le rode kaneti neti kelga ka ngene takti niken kangi ken mandar le ne ken melet ken celebration chicken celebration at bang that can a form is and jigana kam ne ken ro ikan nindang baro ba kuma SPLAIO ba je destroyed kine goro bidrumbian ba come true ka jenin to gana bugorian torke video ni bugorian torke tour ni so when time come bika wear
so je report ana chala de ni SPLA IO man general ken shi SPLA IO karwada mentere wiki jongle karwada amene Eastern Equatoria kan Western Equatoria charo de realika children organize no core me batwok ka batwok di ni me ku korko twok ni gen 2025 ka kodi ala twok rudin Eastern Equatoria kan Western Equatoria ken de SPLA IO kan ngam jien abukan goten continue de ni SSPD abukan go mak chicken jien la kume kirma ya la bino chi de ni SPLA IO chikdwal and then bigger move we can make we can make a chika wera we nyenke de ni SPLA IO de ni SPLA IO rodian woja mat amat bugo lo jok atel kor tel kum let kana chenga kel but chabinya na me a weakness akan weakness kum SPLA IO tel shap aje tada na weakness aje they do not know no Kennedy T to chalka SPLA IO tin who can respect ni international law weda na shala dan wona ne anat akalwaska mental peace monitoring ko chicken their peace spoiler ke chicken peace we can chicken abo violate je luskan but de ni SPLA de ni SPLA chicken right den nan yana jakan de ni Uganda wuga nyinke de ni SPLA IO jakare nyale wukan civilian wukan ga target gona kontikatin amishu ale dual na amishu dual ngum la kana alada la gor kan ko tan kontina ga tikatin so when I konta mi nyod jakaka de ni SSPD a report mi lero ren tama mi de yan dial tiga mi tin ka de yanalin okay so mi to gwata me chidech SPLA IO chikala do nene enne sha mention ano ba god yala konen de ni SPLA IO tin ba ka control ni dang baro kan ga control ko kor kine ka lawon wo bekarech ko bne kula steady katin ko let kenka ko nde kelu chanang doro shal kamo e jongle anyok remember that de ni SPLA IO chadin organize ka gotun wan plan ken ke plan ji plan tot plan dien bade kele bade jakka jongle la tok ngade jeno nene doro shal ke me Western Equatoria kan Eastern Equatoria tide de teten Unity State tide up now tide so god yala tikadi kan ko occupied ajen shi dier chicken dier ke bar gor kono ba ngaje no wuri shal ke Gerald Paul nang kan Johnson ulun kama kal man wuri shal makal kol bike chu bidi changa dana waga rot pinchi mi to kon teme wala awaru pin mi bej chicken de na SSPD ap chicken ga gol paje men le ro dan tem wayna bari por cha nung wakur teten bana lu jok kri por dien yo an bi atemal gwat mene